Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah asyukuru kama rajallahu risesi arajanna fungallahu subhanahu wa ta'ala. Nasabak engkata pada hadir rilalenna iwe masih kita sikira-kira akata degaga pada riakatai sangadina meloki runtu iri orang nunna pungallahu subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai seorang mukmin yang saat ini angka kiri lalenna iyewe masih kita degaga akatta maraja sangadina ilaihi anta maksudi waridaka anta matlubi pungallah ta'ala bawa yakatai si mata-mata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Tapajai si mata ribaca Assalamualaikum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabani gini gitau si mata baca yero salawatullahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diberikan derajat yang tinggi oleh risesi arajanna pun Allah subhanahu wa ta'ala. Asibalikanna nigi tahu ning kalinge asanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rirampe nama jappude nasalawa lauri nabita waddingi nasabari lepanonno idarajatna pole risese arajanna pun Allah subhanahu wa ta'ala. Fada-fadanna tempona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalaksanakan riasang Isra dan Mi'raj angka siddi malaika yero malaika ini lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam temponan ni tallalo nabitta di apona salawa iye nange malaika illauri nabitta gangkanna ifanonno i darajatna folerisese arajanna fung Allahu subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rilalenna akorange angka siddi padduanganna panglutta Nabi Musa yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ya naritu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ieu paduangange rirampe rilalenna akorange nanni rirampe rilalenna sajarai maka dayero panglutta Nabi Musa tempona lai surori pungallah ta'ala lemewe siruntu Fir'aun la'anatullah iye napat duangang nabaca panglutta Nabi Musa alaihi salam Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Aga batuanna yero parello duanna panglutta Nabi Musa ma batuangi yero parello duanna panglutta Nabi Musa fuang alengi kelapanan di dalam dadaku wadingi ipak bahasa ogi idi ogi maka daki aleka puang awaraningan
magi panglutta Nabi Musa nelau awaraninga tempo na melo siruntu Fir'aun la'anatullah manasai ripa mahamangatta maka da yero Fir'aun maladda i agaw bawanna lori fadanna rufatau yero Fir'aun iyena rotau kaminan majari ramperi lalanna akurangi magi na maja yero Fir'aun nasaba tania bawang rupatawe nagaw bawang namo fung Allah Ta'ala melotom meway bahkan onrojane yero Fir'aun nalanti alena makada iya na fuang wawanna watwero gangkanna onro ataka borokanna Fir'aun la'natullah sehingga riwatwero panglutta Nabi Musa tempo na melo mewe suruntu Fir'aun melo doang ngilori pungalla ta'ala fuang aleka awaraninga nasabai di error patawe siapapun orangnya angka manang rasa takut di dalam hati kita sangadina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de gaga tau cedek muari lalanna atinna mage na pakoro sini tomato malabiku sila surah malabiku ke hadir nasabayiro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempona baicu sekitar berumur 3 tahun angkai malaikat Jibril nonno nainapa yero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kecil waktu itu laifwe i arona nainapa ibisai aga ya lairi lalanna rekero atinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia naritu ia lewi rasa takut yang ada di dalam hatinya panglutta Nabi Musa metau siruntu si bawa Fir'aun gangkana nafuadai fuang aleka awaraninga yang kedua nelo panglutta Nabi Musa alaihi salam maka da fuang aleka alomuari lalanna jama-jamaku nania aletoka fuang sarekwam mengiyeweli laku malamma inafahat tawe nareko mak bicara ka aga batuan nari lalanna iye parelodoan na panglutta Nabi Musa maka da iye we parelodoange bukan hanya bisa dibaca oleh panglutta Nabi Musa naiki namo idi umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waditoi si matari baca idi iyer umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga baraka nawereki pungala ta'ala nareko angka ki baca ye parelodoan na panglutta Nabi Musa maka da angka apa sewa-sewa nawereki pungala ta'ala nareko angka ki si mata baca yewe paddoangan na panglutta Nabi Musa alaihi salam aga yero sini tomato malabiku sila surah malabiku ke hadir maka da nomor siddi nawereki pungala ta'ala nareko angka jama-jama melori jama nareko angka pangkau kam melo ipegau nari baca ye nange paddoangan na panglutta Nabi Musa nomor siddi nawereki pungala ta'ala iya naritu al-wujud aga yero nawereki pungala ta'ala iya naritu sarekwam mengi muyullai bertahangi rilalanna apapun keadaan itu madari angka sungpulolota madari angka wijata yero nareko angka najama cinampa mina cau cinampa mina lari cinampa mina faja yena papa gurungan na tofan ritata maka nareko angka tau pacau caurang angka tau malemai najama si dia jama-jama malemma toy lari yena fatdoangan na panglutta Nabi Musa ribaca tungka angkana melo rijama yena ribaca angkana melo ipegau yena ribaca mancaji paddoangan lori fada idi mana tau angke bacai sarekwam mengiyero jama-jamata betuan na ada yullai bertahangi biasa kimita angka tau pak balu 2 tahun mi faja si jama-jamanna si ulami lari si dan lain sebagainya iya na baraka na paddoangan na panglutta Nabi Musa
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ieu nari baca sari kuam mengi yullai bertahan ngeri lalenna si die jama-jaman. Yang kedua, baraka nawereke pung Allah Ta'ala nareko ribaca ye parelo duangi. Ia naritu nawereke pung Allah Ta'ala al-hayyu. Ake yasang al-hayyu ia naritu riwereki semangat rilalenna atau tungata. Nareko angka tau majama de gaga semangatna. Nareko angka tau tuwo de gaga semangatna. Iya na farello doangan na panglutta Nabi Musa farallu si mata na baca nasaba na wereki pung Allah Ta'ala semangat rilalenna jama-jamatta. Sabab biasa ladda angka yero sumpulolota nareko angka na jama de kasih gaga semangatna na fegok toy. Makanya yena papa guruna agamata sehingga diabadikan di dalam Al-Qur'an farello doanna fangulutta Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, nawereki pung Allah Ta'ala nareko ribaca iye farelo doangi. Ia naritu nawereki pung Allah Ta'ala al-Qudra. Ake yasan al-Qudra ia naritu nawereki pung Allah Ta'ala kemampuan. Nareko angka melo rijama ribaca ni iye farelo doangi. Maka pung Allah Ta'ala mawereki awatangan. Pung Allah Ta'ala mawereki sulusi rilalenna jama-jamatta gangkanna waddingina sabari yero pangkau katta waddingina sabari yero jama-jamatta sesuai si bawa aga nakkelorie agamana pung Allahu subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, nawereki pung Allah Ta'ala al-ilmu fadisengan nareko ribaca iye paduanganna Nabi Musa nareko angka jama-jama melori jama pung Allah Ta'ala mawereki padisengeng sehingga ada yang disebut dengan ilmu ladunni. Ya sengi ilmu ladunni padisenga pole ko pung Allah Ta'ala. Namode nariak gurui pung Allah Ta'ala mawereki. Namode nangka itimpakan isikola pung Allah Ta'ala langsung maleki. Ia naro riasang ilmu ladunni pak bere langsung pole ko pung Allahu subhanahu wa ta'ala. Sini tomata malabiku sila surah malabiku angke hadir. Naniga tahu riwereng iyewe apai baraka pole ri Allah Ta'ala nareko na baca iyewe farelo doange di dalam Al-Qur'an ayat selanjutnya narampe Allah Ta'ala aqimis sholata li zikri patatongi sampajange untuk mengerahkan nasab Allah Ta'ala. Iye mi tahu riwerengi iyewe apai baraka pole ri Allah Ta'ala iya nari tu tau angkai patatongi riasange sampajang narekoi patatongi riasange sampajang nari baca ye paduangan na panglutta Nabi Musa tungka angkana melo rijama iya naro tau riwereri Allah Ta'ala apa iyewe barakai riwerengi al-wujudu riwerengi al-hayyu riwerengi al-qudra riwerengi al-ilmu. Sini tomata malabiku sila surah malabiku angke hadir. Maka benar sekali nareko narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu miftahu kulli khair naya sampajange patimpanna sininna decengi batuanna ada namo aga ripegau nareko ripamulai muina sabak sampajang nareko ipatatomoi sampajange rilalanna atau kang asosota maka insya Allah sininna decenge na timpaka ki pung Allah Ta'ala decenna lino makotofaro decenna assori monrina pung Allahu subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah, maka kesimpulan dari lalenna iye waktu na baraka ki pung Allah Ta'ala maka da angka fatduangan na fanglutta Nabi Musa yang diabadikan di dalam Al-Qur'an si boleh-boleh tak angka si mata bacai ritungka jama-jama melo eri pafole sare kuam mangifung Allah Ta'ala nawereki baraka rilalanna atau tongatta minimal iyewe apain nangi nawereki pung Allahu subhanahu wa ta'ala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wasikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.